Thank you, Holy Spirit. Swafo le tua le tama, ia le tua le alo, le tua le ngana pa ia. Le i le whatawa e whai mawhata ni molo sa mātua te tei nei. Le mai asu, ma tui leo o onga le tua o mātua whawhasine e whiafa. Ia, whawhenua ia lo ia toi whoi, pa ia ma le malo o mpa angal tātou mautanga, o le kala māsanira nea le sike e ministry au pilanga, ia stofi tai tasi. Ia le ala a mātou whaasoa toi whoi. Le aba mal whaalalo, whawhenua ia tua i swafa malo iskiriso. O mpa angal tātou mautanga, o whia lava le tua nela lang, o lo e whaafonga ma e sirisila ma nei tula, anga te whoi leo o ngā tofi le tua. Ia, pe nāan mātou whawhenua ia tu le swafa malo iskiriso. Lo foi le talo, ma lo foi le fai wal fata ai tau sia wale tua mono fingalo. Fe lava se tua le leila lang lo tal fa auto ai le penga wang yang nganga mol malo le tua ye. Fata lo fa tu le master proclame la nei le to fa fonga mal sila ne fia fia fata sia tu le ngang pa ia. Le to sila male to fa fonga ia walta to proclame mole to foi le ngang fa tai o ngala tua lo talo mai ia sta foi lo tap wa mai foi o nai tina ma tua foi ma ngai tama ma tua lo por fala ma ulo mo lai ma ota malawa ia awale tap ko ingo alo tap ma alo mo fa nga samo ia wala vale kala ingo le malo le tua lungo nei pe ta fai lang e mo le te foi le ngang fa tai ile fa tonu fo nei studio ale isunga fa fenga nga mai ia ma le faltua foi ono lea va no taua ia o mole atoi lawa mota le nei po kala nei vai asa uma ia wala mal fa malo sio tato olanga fa le nganga ia male i fingo le tato fa to tua mo tato ton ia lo soi fuale tua a fe la ia foi a ono le tua i Australia i le tato peno foi Australia i sunga le fa fenga nga al foti male faltua male kalesia isi foi fa fenga ngolo apenao o ngalu e fa tasia wala va malo le tua yo am passa malo ia fa felo ai tu sa fa malo esquiso foi leo Wellington ia o Samoa o fe lava le tu le la lang lo ia am passa malo ia fa felo ia tu da tele mal fa lalo le sa fa malo esquiso ia ole pokalame masani lava le sike misti la to vision ia ole le love, le light o le life ia o le malama ia o le olanga suia ia mate a folea ia o le olanga suia ma le malama ma le la folesi ia ma le olanga suia o le lofa o le malama ia ma le olanga suia ola ia o le visionara avangale tato miso si che misti ia tapena ona batu ai leva yaso mo leva yaso ia nei jula ia fio mela ngang pa ia pa yani pa ifo pa yani ia awala fa fo anga mla sila nei ya nei la jula ia te ta pale su ka fenga ia sa tanga ke roma ia na ta to se talo nei jula vera fio ava male fa lalo o macho tua macho mai ro ka fa na do na macho to mai ta wachu lo fa tanga wat fo lo le o macho tua sa bo fo pa pena fa fo mai mai macho ti talo le manda o nga pa le oro macho malo si lo oro macho poto a o nga pa ia ti fa ti no ne haleluya pui leo ya ti macho uma pui fo yo le ala leo lo mato ma fia la fa fonga mai si sa boa ya lo fa ya ti oi vai fo o tau na mier so so le mato ko klamele ne mato na me fa ngalo ai ka pe na na lu e fo lo ngang pa i ya fa la tele le mana o tama o fo ile mana fa malolo mana ma lo sia mato tama te ne fia fa pa ia ma fa manuia le lo sa mo mata mai fia la mai tu fia le la o le si wafo i su kewiso maloa ngang pa ia mato tina fa ia mea fatasi mai oe mea fiafi fa mia le roa watenu ona o Isu amen sapat haleluya haleluya ia mula kula nga fa tai la sumare fe gainga
tanga tu sai mata tosa Amen. ia ole tato tu fai tau lau fa anga foi wompa anga lia via fi wa ne fa fi mo tat fa so ia mo le tu sai fo ma tu sai luka lon tau tu fa ia alona fai upu lima se lu fa ia o te sanga i wa mo fa lo sunga ia nga ia na te fai tau tato tu fai tau ia a mai ia fai tau no le fo pa ia le tu la fiafi. Amen. Ia le tu le fiafi. Ia la fai tau ina tato tu si fai tau ne fiafi. Ia ta o le rukana e suma fa. A mataro na fai tau ina mai le sifuma le lima se ia pa ia le lo suma fa. Amen. E fa pero fai tau ina. Le tasi o e ta o to ai mai. O whaalongo ia I nā mea. Na whai mai lea o ia ia te ia. Amu ia le ai le mālo le atua. A ua whetala atu o ia ia te ia. A sau unia e le tasi tangata e tali suanga teli. A tā la atu foi e ia I tangata e toa teli. Ua o foi le tuaso e whai eile tali suanga. Ona awina atu lea e ia o lana au auna e whai atu I e na tala ina. Ia o tau o mai. Awa ua uma o na saunia o mea uma. Na lato te alo whai ai lea ua tasi de loto. Ua whai mai le tasi ia te ia. Ua o wha tau le whanua. Ua te tau o ua lato e mata ai. Se e whapea. Ia tu mai ia ja. Ua whai mai fo I le tasi. Ua o whaatau povi e lima I tai lua. O te alatu e whaatai iai. Se e whaapea. Ia tu mai ia ja. Ua whai mai fo I le tasi. Ua o whai a wā. O le mea lea. O te le ma whai ai o nāru. Ua latu le auna ua whamatala atu ia mea I lona ali. Aleluia. Una ita ai lea o le matai o le ainga. Ua whai atu ia I lana au auna. Nā luia vave I ala maala atua o le ai. Ma ia au mai I nei e mātitiva. Ma e mumutu. Ma e pipiri. A toa ma e tawasu. Una whai mai lea o le au auna. Lea li I Ua uma o na whai o le mea na e poloa I mai iai. Ai le ino fo ia le whali. Ua whai atu lea li I le au auna. Nā luatu ia I ala tele ma ngā ala. Ma ia punu nau atu. Nā tau te o mai. Na ia tumu lo nei whali. Au wā o te whai atu ia te au tau. I le ai lava se tasi o ia tangata na tala I ina e ai I lau tari suanga nei. Amen. Aleluia. No. Tasi mai langa pa ia. Se soan mai fa tala ina na fion pa ia pe ona e tau na tela na o ne fiafi. Ia ana upo ale tuche tau falo le tau falo. Na tu il tato sunga tai ia o ile pa ia fale tua a mata mea tato fasoa fiona sua Mai fo le bole sunga. Tai lo flag mo, uso lag mo ngale oli. Sami ya lo loko me ola fa pena. Lo foi lua ko ngasa, lo mo le alo ma ko mo. Ia la mo ngale sa wai. Sa la le mai ai fa so lo loko le la mai. Lo loko mo le fion pa ia le. Tu sa wala sunga. Le wala. O mai lang mo. O fawang o kisipet. La carona. So what is a pet? I live on Lewis Suk. alo yo fai o manga ia no ia tai mo ia nga mo foi fa filo ia tu ma ko tai ne fiafi foi fai tau ino le tu spa ia ole io fa tu ino linka o ni fiafi o fai nga ina tele ia o tu manga ia tu fi fai nga ai celebrating o se mea ia o fai nga ia pia o samo
o angi me o la whainongaina ia pe i o le ata lea o le ai ma ia la le whainga ai lea wa la ai fo Iesu so o e marako kele ia o lea la e mongo mai ai ma whata oto Iesu kongi e winga lava i malo le tu it's all about the kingdom of God lo whaatata Iesu le ngai ka hua kele le malo ngā le ngā fio mai Iesu lalo le o lana ia lava lea ana matau po o rona le fina ngalo na fio mai ina ia o mai au mai le malo i le rangi le na mai fai lo mai sala elu malo ia le fu tatu ai le rangi atoa i tatu Samoa le malo ale o le tua na fio mai Iesu le whaftai ala ma le vinga fo i ia Iesu po le tatu tupu le malo wai e le o whaapito ngafa a ngafa le fina ngalo Iesu a mea na o sala elu ma mai lava o le lai tu o le laurang ia o whasafua mai i ato mai i le fionga pa ia le tua le fief pe i o kako whaitau ia o le tali suanga o le whainga ai whalongolongo o kuala le siri i lea o whamakala tala Iesu i le lunga i folo e fo i le sifata oto ngā melo Iesu whainga ai a awa ko ke whainga ai au i koe i mai tinga ko wō ko ainga e fsi mai ra i se vai hapa i se a mei sulanga e koe invite i fo i oe koe whai a i e koe kau i ale mele ka singa whai a oe ai whai ku kala la oi la ka invite mai i a Iesu wa ai o invite ka mamai ka mumu ka waso ai se a awa foi a umongo ko invite no ele fai ko invite mai oko o ka mo mai sa mo me le ka mo na Iesu mo ta to foi la ni me fa lo ngo la ka ka lai ko fe nga ile o sa ngo fa pe Iesu fa me mar ka la ka nga fai upu mai la fa mai va e se fu fa fai o fa to fa mai amu ia wala ko kile fai na tau mai ti oi ai tau ia oe i le toi tu mai o ia ia le ala fe mai lo ka fe mai lo le kasi ka kala le ngai i fa nga aile fa ia ko le Iesu fa to fa mai le o so amu ia la le e aile ma lo le tu amu ia la ka ia i fa nga aile ma lo le tu inga o fa rongo i sa nga ia Iesu le vola ka ko fa rongo ni fa tau ina ko e ona le tu ale e fi un pa ia ne fi ka ko kilo e fale nganga wa pe o meu fuinga fa ta oto ia ta le Iesu e fa nga Iesu me fa tino pe o fa nga ai o tau saminga kai mi e ta Iesu e fa nga mai Iesu le ata fale nganga o me mo ia pe nga ka ko go sa mo ore o ka penga Iesu da tu faltang you see Jesus done everything our salvation ka gese me ka ko fa po ia le ka ko fa tanga wo ko sa ni Iesu ai o le mele mana Iesu invite ka ko bala au dia ka ko ngi so ka ko fo le manuia le ma ka ko ku fa ku manuia le la ni le fa lo ngomba le ngi ka ka mai o le winga nga Iesu le fa la sa wanga fo sta se mo me ke le sa mo ya mo tonu ai mo ya mo ka ta sala sala elo me ka sala ina ia la to salmo e o foi la fa nga aile be ke ka ko yo o fa nga ai o le fa singo ile fa i fa tino le fa nga ai alo kala mo Iesu i me fa le nga le ola i fa va u le malo le tu ale uma sa unia Iesu le ma o Iesu ia ka ko fo amen la ia le pe ka ko ro fa ka uma tu si me fiafi ma kwa ave ar ko si vala u para o de fa le ia va nga le ele matai po ole ka le mai fa Iesu fa to fa mai wa awina tu le matai le na o nga invite mai ka o ka la ngai invite ma kwa special ia ai ka ku fa fonga le ka li nga sa wongi e kwa mo fa ka ro fo o shom kala ia mai nga me ai fa ro fo mo wale ke fia le vai mo por aquele ia ko e mai yo
Badi aku felo in makai le ia povi au mga fa me angi o tino le kala mo ai pe o le winga nga le fa maka Yesu me angi o me angi le ke le nga nga ka ko fa ma excuse lo lang ni ai le lo a kilo fa le nga o le anu nga le se me Yesu fa me le me mul kala le ka kala le papin ne mai o vai aku matai nga nga le mak fa ka ke le le fu mangi yang fa po yang ngas le fu mal fini au ngu ko se bia ngo fo ai fe o nga li fia o nga me fa po le ngala mai la yo ba le umina fia fi ia aku lo mal makai ila nga on ke lola awalange ko yalu vai nga le ngo le mo fala ai lu wakuro ngai awala mga awala wala dia umma ya au ma inga ya uefa o mai a ole wali ila nga fala fa ko ele ai ma se si ai e ko sambinga le na ai ma se si ai so le fa ngo ke li kai awal kasile me esel fi en ben me kai kasi amen ole hal pisi ka ole kasi fo ile me le ni fi a bala dia o se bala au se ya kalia mal fa ai fa le nganga me ia era ngole ka kala mo tu si de fa to otto Yesu o ia ka uia e se ka wo ni kusi amen wa ja sa foi ka fa lo mo ia ele me ale bala o dia fa to ele kupu ka fa o ai fa ta si me ba para ki apa si dia ngau sing ka mai fa le inga nga le awai ele tu si ni fia ke ni me lo tu fo yo lo sa ngia o ne le tu ka ko ke aso ni fia ka o ke fa ka foi li fa o ni fa to haleluya mas pat ya ele tu fa tai foi le ka to ta ile mai ni mata u wale ole fai upos fulu lima lea ile tu si lea fo ma e kaule lusu fa e kukusa le leia male mka upula ma kayo los fulu vai talk about the parable of the wedding feast for a great feast or a great banquet yo ole ka o ole ka como ka upule amo mea laenga ia vai keminge do como foi sala ele me ka ole fish afa tabernacle so ainga fa pikoanga e fai como ole tua alo ka ko e vai kemio o kelo fai nga ainga le vai kemingi wa makalo wa fai wi u ya kausanga wa makanga ka ko ba ai ko foi kelo fai nga ainga ma me fa penga e poco ia ainga poco ia ka le sia poco ia nga luenga wa ia fai mo kausanga ke le ala I meio fai nga ainga me pe e fa kai pe le ke fai ka wa foi le pakala fa le wa mai la su fo le kai ka ke fa so pi fo ringa mai o le ke la wa la udi pi fo ringa mai o le o ka pe nga le ku ja le pi le ka pe nga ia ko ringa mala e fai le fai nga ainga ke ai ele expecting ele makai fa se ka ko puse se me va pe ke enga ngaka o me o fainga ainga me ia ka nga o le o langa le ka ke e fia ke le ia e ka o lo no le ai ia si ko fia e le kai ka ka wala le vai vai o ska o le ai e alba ma yo se e me alba ile bailanga ya o ki ia já pas foi polear bang ole kupule amakang jawima ai o kilo kamol aqui por kala ave ai jo se fai na ai na fa fe kai le ile fa kai foi nim ka o puang lo ka ko ei vai ke mio fai nga inga ma mai o lunga mai na o ka upu ia le piko mai lunga e se banga ia o le e mo uso le fai nga inga le nga sau Yesu wa fe ya me la o kai ala fo le sei o mal au ko si bula fongo yo ka vanga le au religion people yo ile nga la mkanga ka pule le o le sau nga Yesu wa fe la nga le ala e le visinga la nga fe Yesu Cristo
o le ia ka mai kongi ai pe o le nga fis ke viso le ma va follow ia mo fa fis la ke fa kas ko pule la o ia fa si o ye ya ai le le ma fu anga le nga fe yesu ko mo fa le ka e le au fa sai o mo le au ma au ko skula fo mo le o le ka le fi fa ma ro me ka o go le me bo le mo pa ka la fa le e a ho mo ka ma po pati so rai le se meleanga no le ka skula fo le spirit vanga le liche ni ko kon ka fai e kausia le kula fo pe lo le kausia kula fo me pe al ma ngai io le officine scusi ma fai la ori ile mera le ku po le fia fa malo le wa fa sa ka mai nga ma fai ni nga lo fa se como sa pa al ma ngai io le officine su pe la ori adem se singa ma le lo uri e lo sa pa que ka kongo le o sa pa que lo fa la ko fale la que ka sua fa kasima ia pio la makanga nga ia le manga ia la makanga mengim ka upu o le fa malolonga Yesu ke viso ka nga fu ka ma ai pinga fe ila makanga mengole e ka sua fa kasima le awori ia ai le ole au nga mal fa mo ia fa malolonga Yesu ka mbale e min ai o ka wa ke le ile nge fia ni ka upu fo wa mai ka mo e no vai ke mi fa nga ai ia pasa ku ngale po sunga fa fe ngai io ko va lo simo ku nga afo va pe ka fe so va pe ia so lo foi fe ska ko pes io foi fa so a suma se ba ngai o fa fo nga ku sa bo ko la me aso ko ia o ngai ai fu io ko mingi mai lunga mi se fa malo si le ma to te matematat si la ia ku ka ole ma yo ka pule nga ro o le fe pue suma lima le macam ai ka ngone ko fe ka ule le me le makanga ku se fa makala me fe pu mo ye fe pu lua fa makala lua se ka ula vale mon fe pu suma le lua o suma lua ka makala nga me le va nga ila se ka ula vale ta buato e ye i nga ole por ka we fe suma lima o le kula manga ya yukaya ai aku uya ai ka oko anar ku ka ku samu ai sa fa sa fa au kura ia manga ia e o ho ke minga fa ile ka swanga Yesu ba so le kura ka oko le ia ma fa ile ka swanga o le kura yu taya au ka ku samu sa fa ai kura ka wa ia ka mo elo wa ia ia si la ma e ia foi calcia ia ku al calcia ia ku ia e ka pe ka ku e foi calcia sa mo ia o la ku ma la wanga e do ai o sa mo o la ka kala ro sa ban ai o fa nga ai la le fa ko ui o ka ko e kasial me e nga yo me e pe o kamaye polare de kilomètre e pe si dia pe fa sa wa ku e fisi mo e ane be ai nga la kala fanga le e nga po kala mira nga fa era mi fenga ai e dua ko Yesu e mo mori e ko se fi au e ko kongo me a fo ile foi ke si de sira mai e ke anu como con compagni o le ase a fa pe o nga ke fa la nga mai lo mo mori e se fi au Yesu Cristo mo mori e se ka ya ye o ngai lo le yo le tu aba fa ngen ka pule sumar fale fa ka una ma fenga ai mele ye bala pe pelo la fa sai o la ane la ku Yesu le mo mudi ko ye ele point ka wale le me ka wale mo Yesu ye ma lo ro ka ba amen so ka wo fo mo ka pungi e le ka go ma ye ya Yesu ya e ka le fa pe nga nga o le ka ko ka ma vere ka e le ka ko se ma ma le ko e ka ko mo ai ka ma sa fa ai ala wo fa me na kala na pe mai amu ia le ai le malo le tu ai fa kam ka ku nga ele o fa Yesu ka ka e ko fa Yesu ya ka ma le fa mai na ka ali ko fa ai le di ka le le nga ka la fa ngani ka ma fa ngani a fa pe le fa ki si le si la bai ai kan ai bai haleluya ma ko ke fa so a pe ko e yai ma fo a nga be an ku pu be
o ele wa i lo le mando le atua pe fo le fa ko konga ngi e fo ma fo anga ma ko o ngi la fia o ma fo ku video ko sunga le tata vai ka ko ku ko video ko kai pu fo si ka malo o pela fa malo o ya ai ke roi ka u ai al vala u amen ke ya ni sa wa ka o lo vala u ngale u so ka u ku ya teu to o le foi mga o via de po ge e ko vi so ngi mar ko ka lo ma ko ka lo mo po ya ke o ko ile ka u o lo vala u le vai la me la pena ka e vala au ko mai ka le fa nga ai ai fa fik ke lo ai ko ba ai ge i vere i ka pu ngai wa fa pu ngam ka mo si wa al fa ile fa al fa se ve ka mo fa si mal balu Mato fe al fa ia ide wa tasi de lot o fa mai le tasi ia te wa o fa tau fa a ko vai e ka kai e mai ai ole wa fe al fa wa kasi le o kasi le lot ole si es kamaro nga pule ole si kampangi nga le bayanga fo masu e ya ke lo e ka kamaro ke lo mengeo kanka no ka nga oi ole fero fangi ya me ka ke lo e fe ai nga ilo nga oi mo walo ai a fer fang fi wale e fer fa nga la ka e fer fangi do e me nga e fi wa ku ra e ka a fe ai nga ilo ba walo ka wa so ba fe ga ya ba walo o ya mo ka we si ai a fer fang e fa ya o foi la wali ke vai be im ka ku la wa o fe alwa fa ba wolo ko nga kas de me la ko ke o isi amen yo gi be fa ka povi fa ka povi ya ke no nga be fa ka povi ya pe fa ka fa rua mo fa rua pico povi muri ko rua ba e sa wa ko rua me da wori e sa wa ya ka rua ko ya o fe me nga fa mo ya ki fa mo ba la winga le atua o le fai fi ngalo le ku le fa mo la ngalo fa mo ko rua fa ka un tau pu muri se kai mi vai ka un ka pu wa mai o se ro fa lo to rua mara na fa na mura na wo ai ti le atua amen le en ba ai pe fa la nga fa ya ko ka ku ka mo ko ai me ka wa o lo wola ba lo wola ile a ku me ka Tia sa u koso so ku wa le o sama e já parte ele yo ia dele amen hasta ia mora mono vi ele tu fo ni fi fa so mata mo fi isa ia fo tau un poco fo tato mata ni fi e pe fo ringa mai o tanga tare no fo mai Yesu sa ye lore ma malu le malo le tu e pe na te ri mala ma pe fa pe fe ona ia mo pe o le sa fia sa no fo e na te ri lo pe fa pe fe ona ia ma o le malo le tu i le tala na fa mata le ina Yesu to te le na to na tari e ina le wala na le tari e ina fu le wala au le ainga o tau mawhita o no le lea wa no ratou temi fa pena fo tatou e ma whai ona tatou te ena ma whaatua tuai ona tali atu I wala awa le atu ia ma vea I ma le ma tatou tali atu e whai ma alofanga e whoringa mai tatou te o tatou tiute mga luenga o fa tiute fa le ainga ia mana onga tau tupe ia mai si lava me fa pena ai fai ti ai o le vala auria ale atua o le mea pito sili le ta hua pe o le ta hua fo I tatou mta pule ne li fo ia fia o se langona fo I ia langona vai o le pea tangia mai fo tatou mta pu fo I le ne ia fia ia ma le ia le e se le mai o ta pule mai tu si poia ma le tatou faltino o le pe fo ringa mai o le pe e aposi I de mai de tu si poia ma ta
tātou pe tau le fia ta mai I le tusi le mai tusi pai I mea I o whainga ai ma mea ia tu mai le wharatino tātou le o mea le pia o le fia I tātou ai pe tātou te whaatua I le wara au o le atua o tātou tamata ia pe o sa uto e wha popola ki te tu le tātou mta upu nei e fia ia le ri tai le manu pa ia le o sa mai le tātou whasol mangi e poka la whale Pi o le si saite o le afa poka la whale e whale anga ai pe o le si afa akol poka la me o le poka la whale e whale pi e whale ki ai me kauria o le kala kusi mai e mana malama le anga ngai mea ai me saila le le kino o mea le ia ai me ska ko pese ko va foi ngia fia fi lo sunga le fe ngai me ja kanga ai me alo fa yo au me ka pese ka ko ese pese yo ka ko aleluia esta lo ia le ri se pese sua wa pa ko le ri que ma ia nei pese foi le lo wa ni ia o tupu na ia se ba ni yo pio o se si kai se ki me ko le tua el fofongia le lo fa le tua el fofongia le lo fa le tua el fofongia le lo fa sili le amoa e ma lunga o telea eina e ma Tele moluina e lau tele o poina le lo facili le amoa maka kuia ia si ngai kai se dua ia ka ko ko fa so la ko foi le so ka ka ya o le si meka bo le va wa mai le ka ko au ku o meio foi nga a fa kai foi le maka isa o le o le ku ele lo ngal peleski songa mai ana fa ka ko ia I meu foi nga me le ku kupu ke mi ke mo foi nga ma me le kupu I kongo do fish vanga ri kongo o le atua angole a palai mer ken yo ka ko le kupu me va pe nga me fa nga le o le fa ke ka ingo le angole o fa pu fiku nga le o pe fiku le nga fa pu su fa le kala ngo ile humility and hospitality o so ile ele mo ko nga ka fa mo ka o le nga le loko ma o lalo le sa o ko mo yo ka ma lo ma ka ka si yo pa ka ma lo me te ngai mo ka nga e lole ko nga luenga le me ka ole kalmalo kalmalo male ma ole le ka ole ke pu nga mai mbele ole ku pu ke va ai ki si fa nga me ka dia o fa nga ai ai vai ka minge wa lo fo si se ke lo fa nga ai e ia ka ole ka sa mama ai u ka va ai mbele ole mo le ka fa nga le o kofi o ku langa mo runga va la udia mai le me fa me ko dia e ole kala mo me ski shimbele le ia la ko ke alu ai mo le no fore le pico runga wa le ku pui go dia ka ko sa anga na fa so anga ia mo fo anga ka ko mo meio ainga ma me fa ke le anga le ka ko o le manga ia I o kala ko e mo fo ku alu ka penga se be fa pe ma ia o wala au la nga pa ia ka ia se me ke lo e ke la mo fo ale nga lo ko mo la
mai ke la ku foi ya ki le la ku ai fio so lu mo me dai lo ngo la ka ma nga yo lo ngo foi ku ai sa ka ko so ma nga sa va ko lu alo la ku ale ma sa wa la ku ngo foi lu ai la ku ka sa ma mo le se ngo fo ha ke ngo fo wa ngo le ka wo mo ko ka pu le ma nga yo me le ku pu ko ngo fish ni ko ngo o le tu o le ku foi ko ya ka ko o le ka u ana o le ka pu le ya ke wa le loko mawalalo o lo walu se bala au dia ma lo nganga o le kua ma le nganga pa ia ke lua o mo ma ke la ku foi ke lua le me ke mo foi io alu ngila ke alu ko ngala pe o le fa se au o pa ngale mo lunga ngalwenga ko nga ko finga mo lunga ko nga la va ngale ko nga fa mo lunga la wa le manga o la mo fo ko me le mo fa ngai ka ka manga la wa lu sa o mo le le ko le ka mo ba pus le manga ye yo le manga o ke la ko ya lu na yo la ko ai fa se kwa ngalo ko ngale ku o me le ku ko mo o fa nga ka ko sa o vive se fo isi fa nga nga mai si fa ko nga mai fa mo fa pe ole la ko ka bulunga nga fa mo lunga la ko mga o mo for piko yu anga sa ili nga nga ye yo le o fa kai fo la so mo ka fo lo mai ngam ka pu nga kupu ya ole ya so ke ku ni ile o kinga fa ile la fo i sa walu yo le o ke si ba ko fa kama o fa kai fo ya ile fo ko ile ko mo so so le ya ka ko ngi wa ka ko pa se malo so se mea ka ke ka pema ka ki mo mia ka lo po ka ka so se ya mai ya ka lu ka penga fo ya ka lu ka penga wa le lo a me ku pu ala yo le ngola kwa ya no umbale de family se be sa e va la uria ya ma ko si a ngam le ka le si ele ngafi ya ngoriela wa fe a le ka le si ya ma ka pa ai ngo ku wa lo ngola ka le ma ngi be lo ko le va la uria an me ma ngi lo ka le mo ka ke la ngo le le ngo le ko le ka ke ngo fu ka na ko la ya lo ka ko lo ma ngo fu le si fe ma ko lo ma fa ma ko ma ngo fu pi ko ku ke ro i ko ko ngo ile ku se fa sa la mo fa ma lo le ko ka ko amen ka ko go ma nga lo ko ma wala o le ngola ko la ya ska ma le ka ia le ka ia le ko sa ma nga le o ke le ma sangue ma ko ma ngo fu ko mo se fa o le ko ko ma ko ma fa au ke ia ke le lu fa fe ngo lo inga pa ko le pa le ni le ma le belo ko pa mo le ko le ma le belo ko la ko mo fu a so ka ko ke o fa ia ma yo me ma sang ya fa ngale ia para mai ka ko me pe nga yo ka kali vai wala vai a ke la a ra fa lo mo sa pe a lo ko le ma go si le lo ka le kali fa la a nga le ka ko e fa nga malu ka ko le ko me to pe o ia ta ka ko fa bo bo la nga ia ma ka ko ka lo sanga nga nga pa ia so so ni me ka ke o ma na e ka pa pe no pe na fo so skai le nga la ka fa skai le ko fo i ka kum ka wa ia mo la nga i mo wa nga ia si e res nga fa pe nga e lo ai e lo se me to ki o ya la ko ai banga e va au mai lo ia o fa nga le nga le ko mo ngi e la ko ma sa u mo ale lo se ka le si era ka nga la va fa ko la nga be fingo ka o ka lo mo le si pa ko foi au le si fe ma fa o ka le ia ko wala eva mo si fu aquele vai ficar foi as cambale nga vai ficar foi le kalesia e as fiku sa mo fa lo ele kan qual mai ngal fa lo ko nga fia ingo ka pa mai ya pe si foi fia wa o le mo la pala va ngale ala ma mo si foi fia o ma ngai un fo ma mo fo ya le foi la mo le fa mo le sa mo pio fa la o dia ya le ka ka mo ai ma le ka o le ka ko o le ko mo la lo se me ka ke ya nga le fa mai ya excuse fa mai o le fa mo la loina
fa mo a o le fa mo amen mai ai lunga o mo lunga ma ba me ke o le mo lo la ngal ne ka o ke le la ir ka fu ka fa la sunga ka mo le ngin pa o puang o vai ke mini o ke mo fa nga nga do ka ko la ka fa mo ka usha ia ka ko makala i fu la ni so se me ka ke fio e va au li fa pe e wa mai sa o ski se fa ke nga mo ka ko pa sal maro ia ka ko loale le me ka ke ngofo ai ka ko loale awala ka ke anga ia ia ka pa pe ko se ke ka ke anga ia ba ka ko kali ko mu nga pa io ka so so yes o ni ja amba ia nga pa ia nga maulalo ia ka ko le nga ka ko ke ia le sa nga ka ko ke fe ia pe mai ko nga fa nga lo sunga le ka ia pula fo se si fa po nga fo ka ko ka me ka u ke le o le ka ko ka la me le mo le fa ma ko me ka ko ma nga ia o le mo lo ko maula yes le fa me ku se ko po me ke ele mo ia mo la ka fa mo ia so fo ma ma lo excuse e ka u ke le u pure wa sa nga la sunga la fenga mo lo to mo pa pe o nga ia Yesu o le me ka o lo to maula ka dia ia se me ole nganga fa kai o wa ka penga el makai le fa nga me uma saunia it's already done fa ya kulo ile ilanga o nga alu lo longo va nga yenga invite o mai le wo ready le wo nga fi ko ya le aido amen fa longo la o ka pe o mako fa fo ni via fi fa nga Yesu fa ka o ko i mea faitino amen e fa ali mai ai le winga fa le nganga o lona fina ngalo o le ha ele winga fa nga ai le ka mo Yesu i fa ko tole ta mo lo nganga le Yesu na ye tantu ye o la fa va mo manui ma so se mea ru winga ila na upu pe o Yesu o nga ka ko va ve ma alu ye va via le pa pe o mai Yesu me ai va le ya se si la la ngi va la ngi me ai ene fi ai yo ai o le fa mo lunga ke de va nga le amen uma fa ka fa mu se vai o si li vol fa mu ai va la udia le va la udia mai matai ra ko ai fa nga ai uma fa ka povi se o va kai povi ma vai povi le wo uma saunia en makai fa nga ai ko ya le wa ko ai lo mo ka lo ai lo amen ia ai wa le kala le i fa me wa ka lo nga lang uma kala mo lo nga sai ai se mo fo anga kasi ma le loko e kasi ma la ku kala mo e ko sau lo le vala wi ka ko kali lo kali o lo fo mo kali le si o povi ya kali le si o ka ko ko lo Pero yo le ala wa maka o amen fa le nga Yesu ole kali ingo le malo le tua kali ai le loto maula amen male nga maula wala ngo le fa do me Yesu i ole kali suanga por fa nga me ai o me fa le tino ka shiro ka ko kingo ole ata fo ila le ole o me fa le langi ma me fa le nga por ka o mai le Yesu o ia ole fakai ka ingo le loto mauna o Yesu langa rei mala wali muli era fa sayo ngala ka yo ma usi o le muli kai ya Yesu le ala fa ya ko Yesu fa ya ko nga o nga ye inga ya la ko o le fa le fa ile o fa le o le si fa sai amen e ka suanga fo nga ai nga pe ale fa le invite la wo sa wa amen i vai ya va o se club le fa la fa nga ai le al me fa fta ya Yesu le fa nga ingo me ma sangi ai me o fai nga ai ka u whaahali e kua i ka ngaka ngi e wha pe uma me o le maro le atu ngau le upo le atu pe ngau ia Yesu o i o le upo e online ai whaafonga la o i laro i fupa e le umanga saunia pe o ka ika aka umanga whaia se saunia ngi mea ai ma mea uma ai whaia ka ngaka ai leo mai ma kua oso alo ka ika oso ka le fifi ka umai mali menga inga sau makua le pa rengia e vai kuro fangu se e ko vai kai a sau de fenga fenga ngora po vila se ra au se umai ra ko saki im fai ro ko lua e fa kali mai o mo se roi kula le so ke fenga a vai la il famo makua le ma fai
a le mea o le mangai o le vala au lia e ka lia ma le loto maga a piforinga mai ua le fia ai ua maonga tu rou sama ua le o koe maga o se siame e whapenga whali mele kupu ka kuwainga kaimi ua ka ua aunga kāanga ka whalongongo le upo le atua al fia i alu i me whaime ai poi ponga whangau ua e vafe kere le alu a whamei a makar whapai ponga le lua e ka le sulu ua lewa ngai o e o la whangau le wha i a ka kolu o lewa ngai o e veko o le loko o le iwa e sau se fulkas wha ale anganga lo ngal bel kato rotu a mata se fulu whakasau le vai si a inga le afo se fulu o fulkas tole me vai nao la voi la voi whanau o umakala ngoa ma whaia lako kong ia ngi la vai kaimi o le wakofu mal telefon i le ngamea lea o ia la unga kai au o ia sika kuai lo ai ala unga la le pe staff da pe ua vave fo veve le poko le anga le e me vai kaimi o ki siano le anga i whaino kangaka o mo le upu le tuaro upu wa le whau inga Yesu o lana upu o ia o ia o le areto o ia o le whalawa o ia o le whale ainga o le hola o le winga ngā na whaari Yesu me le lua maha o le hola e whawau ma paua le o le kangaka a e kausami ai ua e iai lola e whawau o Yesu vai mai lao e awa me Yesu la waria e lo tino le nei o le areto me tona wa whenga ai e loking anai kala ngua Yesu la i le whaale a nganga o ia o ana o onga mana upu e fuera le ma e fuera ngi whaka oku o ngofie i me whaale a nganga ai do le vave me whaale kingo e whailo me whaale a nganga oki lo kako o ka singa o vai nganga o kelu pisang o kako si ke e fo i e le alo o fo i le upu e le ku sa o aku wala o vai nganga o si sa moa ke si kailo nga isi aku e kupu o sa moa sone e le kai fai anga le loku e le loku ai ka e lolo o vai sole as fanga uma e ke ia o pedala ali o ia e styling man ne ai ale alu ai ava o ma si lo ko me lai ma o ma si ka ma lai ma se vai ai o ia sole mua ma ka ma i o le fone ia ka ku ma kala samo soli o Yesu ile nga o se faola ho ile ka falongo i kala la sa ma faila uma o ia o le tupu o le ri o le ola o le falawa o le ola o ia o le supper the greatest supper of all supper so ka ko ngau ia ia e fia ai ia Yesu ia e ngai yo ia Yesu ia e moe mana tu natu ia Yesu ya wa hoisi moe ma ngo va sole la sfanga va sole fa poi pom ka ya o ngale ai ya ki nga ka woki lo ai kele mo o so ai ya o le me fo ile ka kulunga pe yo mere il me ka o anga pom e ke lo ka sfanga me le ele ka ya ki Jesus a ku nga ku ka singa me fa le nga ka mo fa fa dai ke be ke ma o si la ngo ngaro ma o si la ngo le ka ke au ngai le maro le atua ia ile si maro le atakinga ka ko ke lo ka le ro ka ku ke lo me lo ke mi si au ko ma fa le nga e ku lo se si fa ba la dia le ka le si ni me fa o se fa ai va la wa tu mal fa lo ta tu ka le si ia me si fo tama nga luenga ma tina nga luenga ia va ya so ba le fa to ia la ka le ma ko oi se fa tai oi hika ngave vai la ia mo ka nga ka sa o mai e ka lia le mara o lia ai ro fa ko fa mai ki fa ka ma ko povi ma ko ngua ma fa fini ko o ma ku lo ma last week ai le o l'action ya ve o le fa le nga le ka ngo Yesu e switch e ka ko ma ru fa ia ka voi ki fia ai fa le nga ngau me fa le nga fon kalu wa vai vala io el kumu yo fa au fa poi pom ai a fai fon kalo ele ke kai kum ko lua tina i manga skia ko sko ko a se di fe la lo sa kumu ya a fe la what's wrong with you e voile ya ta ko makala sa mo le lo ngi lo ku foi fa ni me pa se e ko le lo ko lo la Yesu fa ko lo
e loko mo e so loko Yesu le ko ke le me Yesu loko ka ko ri ngi peke e amo mai mala saka ke le ko fo i me nga sa wai e ke o ki ai ba ka ko loko fo i e le se loko fo e lo fo ngi ngak ke insi e por ke fo loko bo vivi e ngak e le ase loko fo me ngak si ka ke se loko la asa fong kalau mereka song fua solu kala ila solu ele se loko fa penga wa nga ka e insi ai loko fa penga fa nga va yo ai nga ma ya hala taimi mo ai ya au me fa ya le ai nga song fua solu ma au nga ne Yes. Io va penga o so sa o. Ele va passar que au nga mo me song fua ma bera e mau ono le kona a mai lore ai nga fela excuse ia la ngota mai ia la ngore se time ai ele kaimi ngal maka ki vi vai la pi ai le yang o kamaki ma singa fai excuse o passia vo nga si pe fora kala ma ku mo ben o kama saki o ko su ni ko sa o ko fanga nga o excuse ale pa o cavale ma oi ka kala o la telefone ia o ke rifi fa fu walu ki nga ran ka va la kuka ai lo la fico ala o bala ala ka le va ali fa ka le ko si fico ko para que me maka e o scusa ni ko ki fa o ki la ia ora si o ri mo me o pala what's wrong oh my cat it died my dog I lost my cat my dog traffic so vai ko lu ko ai ala e fez que si ela ka ngakolola ka ngaka o le malo le atu bo ka kaunga fa mu ka ni fia vai je swinga ngole visenga ka ko ia le life langa suia ia langa suia ma le lof sa o le le ma mai kuise suia sui mo e lo fa le nga mo e lo ia ma ka dia lo malu ia nga le invitation ma au mo kera ku i Bible study fo ka kalu ai lo le musu me nga mai kere sa un mako fa o le po ia le nada kai bi ko la las fa igual para kan pepa ka pepa ma lo sa mo ala tino prende ya bati dai la sumare ta ya wa play suma fa pega nga lagi waka ya na fuje so la sumare ngai sumare ngai ka ko pa ngai maka bai ya ngai ko vai foi foi ya so le va di wina mai skadia singa pa fenga ngai ya yesi ti atua ya ko le to pa uvelin so le fa mandu fa tai maror si la mai haleluya si fa na via Brianna ro mata mai sala tanien o ta fa ngana nai yo Jake Esau yo ta Jacopo ya Nisi fa pena mata mai lo watu como Jake ka ko malo okay ma to te fa tai bol to tal mai fa tai ko ile mai po kalami fa mai nai o ma to tangata ma to me fa ngalu nga ta to ngalu e wale atina ina ma lo le tua ma ta to fa so o la fo se ma to fa so atu le afia fil nei o e fa pe o se me e mana o mia la ma to so son ya ma to tala no atu ya te o to le ala le upore tua ma ma ta ngo fio le tua la fo sa ko menia mai lunga ma to te talia ina e ngalu lue mea uma le tino ke riso le ma pe ma to fa so atu ai nei o le ola o le alofa te lo o le alofa Yesu Kristo ya te e fa pena na tato la to te talo singo we fa fenga o fiala bo e fa o longo mai ai o Yesu me o fa pena le mena o bia ma to na na tala no atu o Yesu Kristo e fa tanga ta tala lo fa tanga Yesu Kristo e fa tanga lo to tala o fa mai Yesu o te tu fa to a fa pe o fa pena na ni me o ta fa le tonu ya ti oi tonu lo ainga tonu lo nga wenga e va o mo to lua ma lo fa na ia ke roi e ia ile taimi fa pena alo tu pe Yesu ma kui amen ka kala lo loko au ke ma fa si mea ai ke roi o mai e ka ma fai fa ki apolo fai me se ma ka fai me le al fai me no e lua ko nga leo te fa lo
o le leo e malusi mai ma le leo e pi e malu o le leo malu e ke o lai o le anga pa ia le amene te fa malusi fo ia te oi fa fo mai o fiala mo e mata mai e mai sila mai e ma te fa so atu ia te oi le mata ngo fi am tau pune am tau po o nga Yesu e nga fo ia te tatou e no e lua me se ya wa ia fo i tau mai le fo ia tunu e lua me se no e kau le fifia ia o le mele ai mana boy e kau le kale skele mele ai ia nga lo kala ai le malusi ban ai fo no kuolo se fu a ko ga be umaro ai moi lo vai ba ai te na mo ka moi se vai fa makiba nga ka so ga moi e moi na nga lo kala fa ya ngali o bege o be ai ia o ko vai mai rai ba se so mako ma ai o mako kingo healthy nga lo kala ya ko anga ai le a po le atu ai nga lo kala fa ngali le fo i kula fiafi e va pena fo le lo sa boa e va fonga mai ele pita pune fa pena o lo vala udio se tangata ia e vala udia ka kai lo lo fa e peio le bele e au ku ele pita pune o le ska ka vala udia ka ngai e ko e bau sa ngamea abe kusi vala udia ka ngai fa vai ko ku spaia fa ngai fa mai kala Yesu wa linga bala udia o e kaka inga ia pe ba ava pe ke bala udia ska ke sau le bele ke manga o na ke manga la pe e bala udia wa mo ai ka more lo ku kusi ba le pe ko e kau mai ko e kaba mai no fa me kala Yesu e maua na vai o tou lo o tou tau ai bala udia kanka le alofa e kau mai le ai bala udia la do ko nga alofa e alofa ni mo ko e maua mai se mea ba le alofa fa Yesu para ka ko fo le o langi e sui franga ka ko e ke le ka le para udia ka ka fo yanga vai ba ai ke le ka para udia ia ka ka vai lo e ke le ke ku si ya e ko ka ma chalo fai ale an ka pula banga na ki le sa un ka bunga fe mai ma to te le tar sua fa ta si mai ke lo ka ka ia para udia e fa pena na ngai ka fa pena amen eu avise me e ko ba mo se me le culture ka ko ka lo fa okay lo fa per culture ka ko e ko ga bela aba ku ngilo au mangilo ai lo o le nga ngu ai ka ko fa ke lo e ye me la ngu e fi kawi e fo i me la ngu le fi kawi ai ka ke anu fa ke sian fa me fa lo pu spa au ngai lo le limba ka makau le fa le limba nga ba ile afia fi ma ko ke fa so ko i me yo fa nga ai e ke la ba Yesu le ole e muri ai fa ba Yesu fa nga fo ai nga fa ye ele atua ile ao fa ni utu ma le afi fa ni utu la me fa le ngu o isala e la me ku po fa fanga ile a fanga le fa se fu wa so nga ba ai fa fanga o ba ya ai kiro ya ai eu fui lo langi ki nga e ai nga ki fa kio pa pengole au manga le atua no ko isala laka yo sa ngo le manga ngu kana fa ka milo le atua pa penga fo yo ele ki mai ba mi ta to e ye le me fa ka milo o le skaka se pe wa ku le me a ki no pe wa ku le me a o le no ko la pangare pe fo sa wo e ka u me ai o me a era un galo kala aviki ai ka wo ku me fa ai ke no e a nga americano i fa ke no ka wo se skan ka fa ka yes o ska ka nga wa mo le ai mo ko le po le ai fa le o se se nga la sa wo fi ai le kingo ai fa nga ku nga la fa le nga ma ka ko fu ye mena fa ye Yesu amen no o ko ko lo ko yo mengi ala fa fi yo fi ko ba fa ka ma fi yo fi ko mo ka mo wal ba lo le ai no la ko ka le fi ai wa ko fo mo e fi ai kingo ma ka wa nga ai ka wa nga ai ba ka wa ya fai lo ba lo ka wa nga pe ye un galo ka o ma ai a fai ku ngala le ka ma fa ngale ai au ma uma pasi fo mare ka se fai lo ma kala wa ka fa ko le ya fai se kala di ya Yesu se wa fo i ko ngola ma wema ko ngola ko ngola ka le sia e isko nga fa nga ai ya fo nga ai fo se que le lo mo se le mulo la o le ma o le fo o kaka konga o le e po si o le al ka fa ai ya le mo konga fai ge me o
eu vou com bafkan Ai, si bafkan ala ele ma ko kunga ka sabu o lo be yo finga ai chot e ngala kala ni se be le anga ai vai ngala kala vai ko nga ai le ai fala ai fa penga ia mare ai ukinga ia ko nga ai ngala Ele mari ai de bapa. ai o paro le ai Ia markamo ai iso. ciao nala risi aba kwa fe kwa risi no makua ke no pe si la fiera sunga pasta o fa so ai mai dia que dari que o fi ai o fi la bla que o fi ai ko fi la bla o se Halo basta. Roma. Tai mo avalo fo. Samo, dei ta uia ia me ai tu ta ua le ro a no moto fo ia tu e huni tu ta sam. E ta ua a o se fo wanga pe ia fo ta tu lau sa fia o le ai ale me fa o tofi. Amen. Yeah, amen. Fa o tofi o e sa fo po a mas ina tu fa o tofi o no le ai ia nga tu fa o ai ta lo fa ile ia vai ta mo ile ta o fu me ia vai ta o fu me ia vai kofi nga ko fa o al kofi mo me o se pe se fa manatu na sa mo e ta o me ai langa ma ro si lo tin ta una ma ro si lo tin no wa ma ro si lo tin e ta fu na ma ro si lo fa ne ka pe se to e fa na sa mo ia o le fa manatu e tau sami foi me ai paren e pe foi e paren ni tau sami so si e ia me tu lo foi le tau nei tau sami ai e a foi o lo maros agora ai vai vai ko le pela ko se sai tu enga me foi fi tau sami ia e pe o fa maros na o de foi mai o e foi ia ni alofanga e tau fi ai lo tali tu I laua I le wala aua le atua I atu. A le whamanatu mai Iesu I tātou. E iei le taime o mai ai. E tau fia ai e le atua runa wala au hino I tātou. Amen. E peo se whangu nā ma se whamanatu nā fo isa mo ne fiafi. A le ai le ma awala tātou te tupai. E pe le mau e fo isa tātou wa whanoi tau sa maanga le tātou wa tu spai. O se te fa popo tuna basta ni ia fia ta ta men ia le ri tonu ta fonga fo ia wompa anga ta to ma ta no fa so a ona nei a wale ta to poka la me a le ta wo ia le ole ka ku mo ka kala mo ia me ku se fa manga ku mai fu ya ka ko ia sa ole motive ke fa ise me ya sa ya ise po le ale ka wo ia fa ka wo ingalo wala wi ma ia sa o se me ke ma fo fai mo o se vi ingole ku o ngi fa ise me o se me ia mo ise me o se me ke lo fa ma ai ta e ma re me le fe me excuse si le o le vala unia mala ma kiva kama pilanga kama wanga kusanga le umale ai ko fa ma mo mi ko se me va per ia ko mai ka o le ma ko la unia ko o le ka wa fu la yo le me lo nga ke le vala unia me ka mo lu ke lo le ko mo se me ale ba nga yo ya wanga a pala ki se sa ni vai ka ya ka ko io ka wa fu le nga ka ya mo fu pokiko io ma ya wangi e mga whakawanga ka whapenga ka makiwa le ke la ku au wa ka homeless ia loe whakaua fume ka ngai ke fsosoangi ai io ki re ka ola bala wi ai la ku ala bola se me ngai lo au lo lima ia awa ki ma whakawa ka nga a ve se me pe ka la pe lu kala ala ka uanga o fionga Yesu Kristo ia lo fa lo fo le au nga mal fa mo o faka o konge ma sa wanga Yesu Kristo le mai I langa fio pa ia o le fufinga ko me o mole lo fa wa e merka la kusi me le janga ka kinga nganga ka ngaka a ko mangiru ale ise lo so le lo fa le
le ke longa le fa malosi me ka upule ka ko ia fa ole lofa fa kanaka le lofa mai ia fa su lo ko fo i malama ia mo le langa su ia wa ke ale leilo ko fa fo ingo ko ainga fa pe ni mai ia sa ol ma fo anga ke fa ia fa le mong vio amen io ka uanga o ia mong via kanaka mong via fo ia le fa pe mong vio asa fa ang bianga le mai ka unge ma se fuanga ngi wa me hu fa pe o kiring sa fa ngi so ai io sa ole mo ti ke fa ai ma le unga va ko mo ia mo lunga le vinga le bua fa mong via kanaka lo ke ako ke makai la kuai dia so male aso fa el mo lo fia mo lo file mo asisi de yo mo fa fa o me ka uanga wa ngai fu be o ainga pe o sa mo fu kosu so wa va fo nga wa ma inga uso o se mo tio se la wala le ka ke fa ye me va penge ale ka ua fo ila o fa manga pu e so ya ka ko ya va pe nga o ka ko fai se mea male ngangol loko maula le ka ua i o le fai se mea male ngangol loko maula e fai o le mea le fa mongi e inga i o lo kangaka foi le fa mongi e isi o le la e vava ai akuma fai mamori mau fo se mea ka ua fai e suke mise lo ora mea ka ua langa le fa kai fo le fa soa ni fiafi ya e varai o le ke le foi ngai mai kanga kangi e mai nga e upola ku ngue sili le ka i lo sili le ka i lo ka poa consumo va fe ngai nga ma le so le mangu e ale po kala mingi amen ya fo le io le fa po le malo sibe e ske o fa ftai o maro fa lalo io e mi si la va ia le sumo la va o mal fa tu ia mai sa mo la fo ka po ina mangu ia fo le e la wai kongo la mua wala ko inga lupo le tua lo sungore ao sive ya foi leo tai foi mol po kalame na ewa ma nga wa fa me fo po kalame pe po kalame ko la ma sa va iria ma no se fo po ya ko leo ngai fa nga wo le va tai foi mole o nganga i le tu e uma ya ai kana ko le mai lunga io ma lo te ai susu ya sei o misa tu ta po ia pa mo solmonga o solmonga ya isio lea mai mai fu pongo ka po lai ia o Ioani Solomona ia o ka masanga ia ka ko pa o pa anga ka ko mafkanga pa kai fo il ko pakalo mai kai fo I komen fa malosi mai fo ia walka ko po kalame ia o le faltua mai o Sara tai te faltua mo talsanga fo leo o komen ja fa malosi ai fo il tato o nganga ia le li fa tai mo le ia o le sunga fa fenga yese ia mo le sunga la o ia tai ja kopo ko mai ko la mo ko la mo ia ia fa tai mo le to fa malosi tai mo to talo o te tonu lava to talo ia le so Solomon ia lava ia ma le a ngelu ia o le sunga fa fenga ia ma sua mai tia mai o Australia ai lo ka besi pasta sunga fa fenga ia 40 ia ma iso fa fenga ngolo to ngalu fa tese wala ma me o malo ia am pasa el malo le la wale lepo ia le fa tese mai ia le li ka tai mole au nganga va tai fo I mo talsanga ia o Colin le vesi sa vea tai mole familia fiafi ia le li sunia ia male fai tua mai sa mo ia fa lalo Hans Scanlon ia le foi mai lang come ne fiafi ka tai mole fa malosi tai mo talsanga ia la vale tua iso se mea uma e nga tia tatu fatava a le ingo le tua ia ma tiute foi o fa na o tato o tamba ma teino le malo ia o le tato tufa tu leo o ko le tua ne ia fa pena ne nganga ia ina nganga fa malosi o nganga
tutu mau whaatanga Iesu Kiriso. Le fiafi, ia pe sisi me toi, so e foi lau sunga le tai, ia atono le tato ranu muli lea, ia awai tato whaasol ne fiafi, ia whaatai le loko langa leo le tua, ia mato talanga pa ia paiane, pa ifo paiat, ia moli atu lau maotal nei pokalan, ia mawale tato whaamalosi ma tato whaato tue le tua lo soifua. Amen. Ora foi ana whārai, i diwa mai nguinga tamare o nani, le ia taua, mai whaara whaunga, Torino, ia Pora, ia mai West, West Side, ia, mai Lola Vito, mai Torino. Ora wa, Loro mafuta mai. Pawina. O lea ua kaku ia inge fiafi, ua lea mlam fai kaku buka. Amen. Ia pia onga koe lauri koe na langa foi ma koe fa popo aku foi kaku buka la minge fiafi. O mea ngei reka ua Yesu fata oto lea. O mea piko silia i ta ua leo langa o tangata Israel. O fanua. Wa langa manuia le fanua. Ia i foi meo malu. Poi roro manguia nga. Ma be nga foi la male ava, por tane foi o manguia ia i uma kangaka. Ile nga foi ku le lang ia mai ke ro pengi ai in so fongo o le kangaka. Silia ku bilongia. Ma ai ni una fumangu o me. Ai peo fa mak fa ya ku ni fi o le vala o Yesu fa le nganga. Ia ka ko ngau ia vala au ile nganga. Kako ngau whaalokanga wa umanga saunia Yesu. The salvation is already prepared. It's done. Ma paula le mea ora kako o mai e whaonga, ma kako koe kufa. I tala le lei o le maro le atua. I lalo i foa le i le tala ale au aunga. Wa whakure e matai. Alula e awange i e koe alula waringa umanga para. Ai alula i kanga kamamai ngai. Kiva o e mutu o e pipili o e tawasu. Alu e fai il vaenga ngai o mai, ai ke ko saula un famai. Matai, o umma. Por fale lea, la era kumu alu fale. Famai no cara matai. Vai, ia e alu ma e pulu nau. Inga ia kumu lo fale. Vai ia lo fale atua. Vai ia lo fale atua. E ki nga kaku falo ka. Lai ale i e lai ai ai la mo ele que olha ele pese foi ele kusse kasi foi pese o maya it's a millions will come but it's still one room room for one for you and I ele mo fai kal suanga le se ia ka ko iai se ia iai ma o iai ma ka ko iai uma haleluya fa man kan na matai le da ia e halu ma e puru nau o la no le ka wa ngau a ene sau ko kuri da no me se fa mole su mai a e vai a kula ka usa fali mai a koi mai ka mo kaka mai ko fai so fale inga lo manga ready sau lo ai o le winga lo puru nau fa mole please come the dinner the banquet is already done please come famale matai alu pulu nau nga yo mai ole le manga o Yesu i ia ka ko ngau i ma lo le tu ka ko ngau le tupu malana upu amen ole winga moni nga o fa le nga le li ya ole ka ke bu maka o nga ka ko o fo ya o le tu ko ka le sia me ka ole ainga ka ko ma tamai ma moi ale ka ko ainga po le fa po ponga i si fo i tu o inga e o fo ile ma lo le tu e ye uma i ka ko e fa longolo ile upo Yesu saulo fa ongalo wa va le ke lo ka le nga la fo Yesu fa ya ku ye ai vai le ori le nga va ku fa piko ye le invitation kama mafa ho nga e va ko pe kama mafa awongi ku ma si ile se vai la ko vai la ori nga e ke le fo wa awongi ko sa si vai la ori nga ke le ko mang mo sa ku ma si ma fai o makoa vanga ba sa mo si ile inga le ya o kala Yesu le famba ya ele ai lama se tasi o tangata ia na kala ia ku ia ile mea e ke ai i lau tali suanga nei now means le na afai kali suanga e sa e kere e le ko e sa me ke uva pe ko va le foi la ka ku ka ya o Yesu
Well, o Yesu ia kele vango a now fa longo le fa mai akopo. O le aso le nei. A fai ke fa longo ai le tiu fonga le o. Ia kalia ma le lonto maulalu le upu. E fa longo o le invitation al kupu. Ai kango ngai wala o lia e fa longo le lau ngai Yesu le se mai mai ia auto o mai ia te auto uma o e mafatia. Tinga ina ia me. Le fuku mai isa ia ka ali saia ngai le mesu. Mai ia. Yo ko mai ke fa ka o ke aula. O le fia ai fia fein. Wa fa ka o ke aula vai ia. E ave fua le ise tau. O e fia fein, o e fia ai. O le wala o le foi la ni el falkanga. O le e le foi me le ka ke ai i. Au nge imisi ka kilo i dau unga le fikulunga. O le makua o e foi ma o ka ko au nga Yesu. Ya ka ko pulu nga nga. Wa la nga le ka ke va ai le au ke lenga ma le ke le fata o. Ai pe ka misi ya e o foi la ka foi ka misi ye ka ko le au nga le fikulunga i le matai. Ko mai le i le matai. Alu le ia pulu nga nga. Te vai le ma nga ye ke le nga lu. O ka sile me o ka ko fo kako o nga po nga Yesu ia makua i ka e ka o wa fai mai kala ya o haru ko saru haru ai ro kasi ale haru mai o ma fai fia o kala ka malole o ma ka o ri fo nga Yesu le ia le o ka o makki o le le kumu alo fa mai Yesu ka ro fa haru pu nga ia kumu lo fa ai fa ya kula le mese le o ri nga o nga ba ko a para bia e ai ma se ai ila e le se ai ka suanga le mo fai o le mai ko ni pastore o le akor bere o ka suanga le ka mai le ka mo mai o ka suanga fa kingo ai ngolo kala fa ngalo tano ngale o le manga o Yesu ke viso ia ka ko karisua i le ola e fa le ngolo o se ka suanga le marcha mai ma boy o Yesu ke viso o le nga bala udia ka ai musu e fa pe ngale ka le ka waku le fa o ka ka amen ai la ko kele ka o le me vale fa mai e puru na ku pe ka waku ka o ka suanga le ku se aka nga o le aka nga o me ai kinge a le mele nga wa ia Yesu ke viso maua pe lo wa bangoa e ke sala mo ai ma e sau ke le karisuanga fa tasi mo le tua i le ola e fa ma le malo le tua lo ka le mo wala wa bangoa o ko le pa e ke le ka wa ma wala ko bangoa o fa ka le a ma konge mina le fa pe fa ngalo winga o ka ngaka wala ko lo ke le wala ko lo ku spa ia wala ko ale pa ka Yesu no e ma wa pe lo wa bangoa o ka ngaka le wala ku nga oi le wa o oi ma alu te pulu na no ka wa ku be ka le wala au ma pe Yesu o le aka nga le o le fa va u ka sa ma ile o le tau sa ma anga o le o le fa va ma nga o pe Yesu Kristo ia ka wa ku pe ya o ko ia ka ko karisua fa kasi ma Yesu a wa ko sa Yesu ka ko karisua fa kasi ma ia o le a pato fa ya ba ka si tia inu ka ko karisua fa kasi ma ia o le tama ma moya le o le aka nga ke le lo wa ba sa mo e fa fo mai o fe la ba me e ai pa mo o le puru na o le nga ku pe ka ko karisua fa kasi i le ola e fa ba u ma le tau sa ma anga mo Yesu Kristo wa foi me ke nga o le nga o le ko pole ai i lo ko rua o la fa nga o la fa nga o la nga duenga no fa ba Yesu o lo wola me ka ua puru nga o pe ia mo Yesu lo wa foi me nga ke nga o le wa ma ka le la o mai le ia nge so ba ku nge foi me ma ko ke ye le la paso solo ba sama ia la pa pe nga ai ke lo e nga fo nge me ka ko ke ka ua ko puru nga ka ua ku fa ka ua ko ska ka ska se lua nge ka 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 ua fa ka ke ka usanga wala ia le ka ua Yesu ka ua fa ka ua yo amen awa fa se yo ka ai me ni fi o ka ai nga ka la fa ngari o le pa ma ko ke kala ngo fa pena o tau sa ma angare o ka sa ma angare pa ko mo nga o Yesu ke le la mo ka ko ka sua va ka sim ka ko ile ma lo le tua ma le o le fa va e se ve cosa ma sia lo alleluia alleluia stai ori toi fa manatu wa fu ni fia o te manatu do poto
Amen. O te manatu lo o ta mai. O te manatu I tele o lo ta mawai. Ale o whetare mani no la fia mapa I ale atu. Ele te me tapuni ai lo o wano. E te fiu e toi, ele toi moso o wano e te lo mea I e whamai. O le ia o povi e fia. O le ia o le o whanua le ka o o whanua. O Yesu kere roa e. Ia o Samoa. Ele avele te leo mea malo marosi o lau poto I te iloa whai uma mea e avea ma mea e mawaisa ua wano. Nei ngā reo whetare manino le I le nei e fiafi. Ele toi wala au ina o e pēr whapero la toi wala au whafia o e te li tari ia le wala au momu. E peo se toi wha manatu na e iai ale tei me tapuni ai lo o wano. Ale toi wha manatu na mo tātou. Ia o tātou nau. Fui tātou ki nau nau mai. Ni te leo wha mai. Tātou wha ai funi ni te ni te leo wha mai. Ara na nau mai wha mai o nau nau ai. Vai se ronga ia rau me tau samie. Ia fia foi se se. Peo se toi. Popo atu nai. Lima sang ya pizza le pizza. Tau ta bo re kalo ai pizza. Ko vai pe vai. No le la va pizza so so. Wala urka. Ya ole afo ole ui ale engelia kusama kai vai we foi ka ko e o te tele tu fo Yesu tangata I tala fatusa. Fatusa ina le malo le langi I le isi tupu na saunia le tau maftanga mo le fai koi ponga longa tabi. E o nga sau mo foi ia o nga foi le atua lea fia. Ma nga ia ka whakakali ka ko kausa maana whakasimali. Amen. Mai maa moi. Wai e ka ua le vile ki me ai le kingo e nga kau au whakasi maleanga wa ale malosi foi le me ai le kingo le whainga o whakawa veinga le ka kuanga ngai ioi anga e ka ua uma mea ngai nua ai o le ka ua ma le aunga ma le wha moe o le mako whaasol ngia fia le lei alo lo ese male kua le anga le ese le tuamka Amen. Ia ka waru whakawai mo se wala au lia e le kuwhare hanga kemingi. O kemingi, o kele ka kou e oa meo o ka koke siamu. O kele al whal kingo iske. Ale ka ua I ole mako kualalo fo ima le mako whasoa mia fia. Na ia whakele lau lo piko le kuwhare hanga. Ke malama le ai whakaoko whawhai foi a Yesu Keriso ia ngā whakaoko koe kaunga koe whamakala mele hui ma whai ngofia foi a ka koule o mingo ang whakaoko me mama alka ngā kai ere fia mamla mele mamla alka ngā kai ere fia mamla me ala ere whikalai mai o lea kua I langa upu o le upu a lea kua whikalai mai lea kua ka a ka kofia whaalongolongo lam kofia whaafunga whikalai lea kua o le upu ka wale le kusi mai ke ngese kau whaali a ngisi kusi kua kua ia ma yelo fa fonga mai fa ka o pupule le fe kala sa o mai le ko lo fi ngalo fe me al kala o fi ngale ko mai le ngango le ko fe me fa wa I fa ko fa ko ya me tu me ka o la ngia fi ia le wa ba ko fo le fa so a o ka ko makala ngi me tin o mai ke mi fo ke le fa nga ngai I so se le ngi so fuanga ka ko ia ka ko makala kai mi ka ko ke anga e ko me fa pe ba nga ia foi o lo walu e ka dia se bala ulia ia mongo ko so foi ski viso I nga ska ma ka io la la vie mai ole ka ka ngo me ai fa ki o la am passa malo mo la li me la fingo le tupo le io Boa, ia wala ima la ke mo dia po fa ka ngi ski viso fai la le manga e ma onga ki a fa si sile ma onga ro o ka ko ki ke fo na ka nge ba ka o se fuanga ka ko ia mo mo le ka ko va mo mai mo lo malos ke mo ni ma o Yesu a pe fo na ki fa fo ma be ni fia fe o ke le ka ia inga le fa ka ngi ski ya ko te minge ole ka u ma le vise ngi po kalami ole o langa suia mo le alofa ka foi le ia o le malama lama
lama fa ke wish o nge vai kau man nge su fu au ke poli la ko nga vai nga ke vai ai ko kingo nge vai ngor kingo nge ma le su fu nga le ma fai la va ma ko Yesu ke wish ka ko no matter whatever situation or whatever circumstance or how bad you are but Jesus still loves you lufa Yesu e ke oi o fo e fai ale fai uma o fili Yesu ke wish e fai mari ma fa ia ma ko Maria le o me pula lo la ko nge ke ia ke mo le pe ma ke kau lo wa fa ngo mai ko ngai fo ke over out trans ke mi ni ala e fa ngo lo mai ya le mbanga na pa ia o langa nga luenga nga yo nga ke suia o langa yo le lofa o le lama ma le o langa suia a ngo ma ke suia lo ola ya ni fina suia u lo ola amen ye ke visho suia o ba fa ye se fili sa mo se fili ni na ka e ka dia fa fio ke lo ola fa ma li ma fa o lo ola fai foi le ke fa fon mai o ye o ma fa kianga ia wangi maina ke kau avenga wangi meanga ke ia nga excuse fa filo ai o manga ke mia va kule sunga ba mai ta ia ka kalo ku fa malolonga Yesu Kristo mo oi o e fo anko ya pari I po sa se yudi o lo ko ri e no ko ngase mo singa mai sa mo ia ma ko kalo foi ia pa ia ku pa ia ngi pa I fo le pa ia era banga ko ko Kristo la fa malolonga I ko ka ma ko le o fa tua so filau ia mo fo file mo fa nau ma ai no lo ki ma lu pa sa mo awala singa ma awala sua fa ta to te su ai e ia fitala ile fa pa ile tuo fa la lama wa malo lo ai le taulanga le tase a fita pena si se lunga sa ta ia le wa e ale ma ta to sa lo tonga ma wa ta to file mo ta to sape fo ta to o fa se ko la ti ono ne sua fa ta wa ia le bato po lamina ne fia ya ala mato watu bato tai fai se talo mo o le fa fonga mai o fe la vale me o le la me fa fonga mai ai fa mania tele le tua i lo roto me fia fa long en fa we fo bato po lamina me fia ria fa fo le so le taia talo mo se o fine lo que na fa ta to lia kan mai fanga agu me ki Samoa mo talo I Samoa ia fa mo ia Samoa ta tu si mai le tua o ia la o le tua o le fa malolonga o ia fo mai o ia o le au na sili o ia na faia le fa malolonga mai le altanga e o ai le so o ia o le tua fa malolonga o matou tamare langi ma Yesu Kristo le tupu me o matou si ma yatu yati oile le yafi o ona ya pali to fine foi la ona ke ron o fa pena ya ila to fa ma io o le tu o le va o le ale ma maole me lo ya ile tangata o matou fa le uina tu I sila nei le tu o matou fa tu matou an pasa lo malo matou tu fa tasi matou fa pe atu le tu ai Yesu e pa ia tu lo fa malo longa ia te ila to o e na feta lai la upu ia matou le atu no matou ta watu ia te oi le fia la maleo le me matou te e o le atu ai matou lo suafa le o matou o talo le tu o ai foi stasio matamata mai le ia fiafi lo fa pena mau mai o tino tinga le levo le ulu le tu o le nifo tinga o vai tinga o tonga tinga matou o atu I lo suafa Yesu mau le o suafa e mau ai malolonga wana o e lava Yesu le alo le tu matou talo I Samoa uma lo fa pena e lalo le polonga o le lira langi maanga le anga lo sai tia ai la so matou te talo le mana lo suafa Yesu matou te tuli e se ina atu ai la so ma la yo ese mai la to le nei po e fa saulo to ina la to
i le mana o lo suafa, i le mana o lo toto, i le mana o lo upu, na mātou sheina le nei fiafi, le mana lea e lei ni liu o na nafi, le so, e o le whaama mau, lo mātou tamau le nangi whaaftai tele, mana wha malo longa o e le suia, o lo iai pēr yaso umama, o iai le nei fiafi, wa mātou si mai atu ai i atu oi, whaafitai le atua wa e whaia i lato uma le nei fiafi, wa e vi ia ai o e atua, mātou ka talo le atua whaamanuia e lo atu lo, o e na mafuta mai le nei fiafi le polo kalame, Mata talo mai le ni ia ia lau fa unga ia Samoa atua le atua ia ia fa mnianga ia ona nei ia lau fa unga ia awa nei ba violent tua e fia e lulu ina la upu pe ona matou fa longo le nei fiafi ia vei matou ni au ona hatu ma pulu na watu ina ia fa tu muina lo fale le atua ore ma lo ole le atua uma na saunia ina ia i uma i matou ia ole i fano i matou le lira rangi ia fa ora ina i matou ono o Yesu matou te talo foi le atua le global TV le ni ia lo fa pena fa wantu ole le fa sara launga ia lo fa unga fale le o ona ia mai fa tuale o lo fa pena na matou o mai fa so atu mai ia o fam yanga ia tela matou talo le fiafi tamai fa mangalo foi matou le fiafi me fai na wenga ei se le fiafi tamai o se fia me uma ale matou não te inga ia ma walunga le suafa o Yesu le tu e o le malo uma matou talo le fa me ia o talo mai le tua ile le fiafi foi atu le inga ia te o e matou ta pe foi le fiafi ia tu mau mai lo lofa tu no ia matou lava ai mai se nei matou a inga ma Samoa toa malo ia vi ia o ele ko tama ma le alo ma le anga pa ia le fiafi amen amen